Mole lau fionga tai fono e lua ofisili fia tu inatu. Ile mata upule ile lafo le fatu ina o le fonga fetalai ma le sui fonga fetalai. O le ofisili mua lau fionga. O fea le ta o toi fina ngalo le vaenga fa upufai. O la tau sila o tonu masao fai unga fai le fonga fetalai la o tau mai tau ile fa anga solonga minga o fono le neiva yesu. Ia mala ofisili lona lua. O leva ona SAA mai le nofo le fonga fetalai. O le sasau noa ia le taitai le tuanga i le aso nafi. Fato ava ai le se mea wa tupu. Ua fetotoa ai le taitai o le maota. Ma le fonga fetalai. Pem whaiona e manino le relationship le between the speaker and prime minister i le fata o tonga o agenda ma ta upol fono fa molmon. Ia se tari mo mola ofisiri mo e pupu fa punga e tua. O siri mo polaso matu manatu i le lafo le na faini. O se taimi mo le nei. Wa lu iai ni sui su fono. Le fonga fetalai i se lafo fa pea. Ke loa iai ni simta upuna tupu mai mua. Ai leo le atoanga le wa moli ma taimi nei. Mai ia tauia. E te tau lava o na manga whangafa ia i lato o e tapena ina lafo fa pene i le awala. Whaaltu lafo. Pe wha matau tala whengai. Pe le tala whengai. O le tofinga o le fonga fetalai. O le tofinga wha vai. Mai tasi al tangata e titilo ia i o le al malo. Le al malo fo ina te whatau to ina le fionga le fonga fetalai. Ai whirifiri al parlemene. O mana ia umai lalo o aia ingo le wha vai. Ia vaenga e ave ese fonga fetalai monon tofinga. Mua pe a whau ngase. Lona lua pe a whau wha vai ai se tusi lonto. Ia o tūlanga ua vea ia ma sisto finga le malo wha minsta. A le upo le mele o le nonofo o se vaenga whau whai po se si tu wha tu se lafo. Ono le lato tua inga na le fonga fetalai. Ia le mawhai. Le mawhai. The speaker is governing under the Constitution of Samoa. Lai matua mausari ei na ona malo siang. E mawhai ei una tupu se me whapea. Paua nawa ei inga mwhaina vese ei le fonga fetalai. E whirifiri roi vanga whai maile amatanga. Ai velo i tutongi. It's a constitution appointment. E se si mwhainto e pule i ei po nisi lava tangata sei vana ngā mei e toru le no whamtala atu nei. O le mea leo ua whisiringi ai o no tūlanga whapea o na whai unga ma mea o lo iei tūlanga whai tū au. O ni mau pele tunu. E le whapea se whono o whaina o mātou po lale tūlanga o lo whafoe ai e spika lana ngā luenga. Masalo ai se Fofoga Fetalai siri na tu wabanoa. O le fionga e pari. Tulau lava. O lona lava ngā tatali to inga mela ale talatala tu lava ona lona ava inga luenga ma mea ie fai. Ia le lau tu lai mai nei lau fesiri lona lua. O le asa uwa vai fetena inga o le spika malpanemia. E le fato a Paulo se teimin tupu, ina tupu ma teimin tu lepa. Ai sea, o saule pule tu lepa tala ila lor fole fonu tuai. Pa malo si lalo ai le se tarianga le mota male mau nan mena fai le na pisa ele pule el pale mia ele ma grounds ma se tal par mene pule el fon fitala ele se temi mua la na bebesi ai lona dua na bebesi de minister cabinet telen fa ma vai tonu il fondo ai se li pote pulem su tu sip ai se no tu ile li pote pulem su tu sip Eso e me pio li potina. Ele se o ruai temila nei na whapeu tūla i meil tau. Pau alo na tūlanga lea o te tau na whaasao. O le upu lea, pule o le mota. Tūlou lava. E tasi ale pule o le mota. O na o le Fofoga Fetalai. Mena me wha CPA na taimun muti. Ele lalo se whaiunga o le tato constitution. E se me tau se pula le mota. E se mea o lalo standing orders na sui ere mena o na whapeo le leader of the house. A wha upu i whafo, tala whea ngai whafo. Ai a mai a Samoa, e tasi ale pula le mota. Na le Fofoga Fetalai. Le lau tato vai nei e.
O le ngā luenga le whainga malo e vava lua va pele speaker ma le palemia. Nanga whao ngā luenga le palemene, ma ngā luenga le malo. Those are the two stages e mai ngā luenga le mota. Ngā luenga le aso tau le malo, ma ngā luenga le palemene, o ngā luenga le malo, tu la fono. Ai ingo me uma e mai tu la fono tu la fono vau, nana ngā luenga le palemene. I poti. Komiti wha palemene, su engo me uma mo le wha tala whenga ina. Ai ua tu lai mai le fevesia inga le aso le nei. Ia, ono le tau mwhai le fionga le li, whonga Fetalai. E whatoa tol mtau. Wale ma whai le wali ia mal palemia mal kabinete. Ona la tota lia le whai unga speaker. Mai lo le whai unga no fo. Sorry. Pete malie, pete le malie. O le whai unga le na. Tasi al tangata na te whauinga ina le tūla whono tū mau. I le talia ina o mea umai abe tono le palemene. Ole, Fofoga Fetalai. Au se sia tangata atu i tu. A owa te le lolo na fia poto. O lona fia mamalama. I have an old vamsinonga. Ale le mawhatua ne la. O, tala our court. Ai mai o io. Awa ne ngalo. Tato wa anofo top. Palemia mal kabinete. Famsino siri male official famsino. Male Fofoga Fetalai malanga chamber. Awane ngalo e iai le meta o le parliamentary court. E iai fo ele fale ale. Pionga ele, this is parliamentary court le iai le Fofoga Fetalai. La iai lan sa tili. E le awala mfaina ia tulanga fal tula fono pe ele official famsino. Ai pe wa tau mo watu name. Ia ono tulanga la vor tau sil va fa lo loi. Fai mea uma. Famsinonga ia la ia le parliamentary committee. Committee o amionga tau aloa. Fai whaionga. Fai whasalanga. Pei al mela fai mele tu tisu. A pe ono fai atu ele matango fia le mele utula i mele tei nei. Ono le tūlanga o le matou fi ese inga o lea. O le mata upu. Whaaloto i fale. Ale vanga whao fai. O le la tu le speaker. Ile mea o iai le majority o le party. O ile speaker. Speaker is a fast party member. Ele mawhaina tine ia le mena na. He was run under fast, select by fast to be the speaker. Maluroti iti elona na fo. Whailan tautonga. Pati nongola na ngalwenga. That is his responsibility. A whaila visiting ia nisi mena leo maua mai whapeu whao au speaker. Or court. O ave speaker court. Au se upu tau ma whai whatu se lafo tu lou lava. Se lafo le mi ngao le na whatu ana le la. Ere sao. I was a speaker for 10 years. Ana oau. Te le tari e fo. Langa laua maso ma le lato mta upu. Siri le ana le la. Sa ufia tu ilunga. O la alfautuanga loye siri. O alfautuanga loye siri na abe. Ele ma whai. If you want more explanation, go to the court. Alan mele wa fai. O saini uma tu alka peneta. Saini atu e batu e maso atu le lato lafo ito. The speaker has the authority. Ele teipo ni mea tau le parlemene mo le parlemene. E peo le whamaramla mangal na ina ia manino mamaramla. Ma le mea o te iau se le mutu ele fono le nei aso. Ma se le mutu atu ia se iai se aso. E ma se le mutu ai lo matu la fono. Re la ua poloka nei matu la fono. Pai ngā pālota. Poloka koe mal tūla whono tina. Te poloka koe mal tūla whono le pawai se ino leo leo whare pui pui. Aina se tūlanga popole te atapeo alia na saunoa le palemia. A le talia ina le tala noa ina le lafo. E inisi awala le alato uia ina ia whai e. O i se tūlanga popole ina i te ua ave ese le Fofoga Fetalai tulo. Ele mawhai. Sabrina, under the Constitution of Samoa, ele pulea mai e whamsinonga le mena ta Fofoga Fetalai. There is nothing in the Constitution that say that anyone can remove the speaker from his seat. Hai, tele of Syria to the head of state. But we're talking about the speaker. Talking about the speaker. Seba na nga wa yai ni si mei tu ato mei ano tolau lau atu ana nei. Patol tulang alaba ia ele ai se popole. Tulau lava ia matou ia Paul matou mele fai temi nei. O le matou so sani lango speaker ia maulon to fi mali.
Malono no to tele fai ai pela na. La no mele na batu na la. Let me tell you this. It's a plan. It's a coalition plan. A woman na mato loe la o mai nei to ton what. That would be the next plan. E te tari tonu mai. E o mai nei to tonu e tu fatasi. A wafo ele mwhaina alua ia wha perfenga malo. They can't run a government continuously sorry to la fono with the minority. Alela la mai ni. Whangali cha pipi ale utato vai. Leo fai poipo. Leo fai poipo. O la le vai mai sa mo ya matou nei no mai le fast. E sui le malo. Tu low lava le o toi fo tu low lava o toi fo i le pusi ilana sa uninga na fai. Fai pe o le mafana fana o le ai no le toi fo i. Ona le o le se alo fanga. Ti nana si la fia tu la epa e se le mea lana pese ai o le sori fa vai fai nga malo a le toi fai. Le foi la o ele la tu la o ma tu lo fa pe e batu le fonga fetalai i le chapipi e fa tu maul parmi ai. Se si sila sa mo na mea. Le ta pua i le tunu o mena le e fai vai o tala. E le ama se me lilo. Ma le o fufuanga na le o matu langona la fo i na lono mai tangata na nei. O la fono te mina. Isn't that be affiliation? Level mai nei stop party hop. Party to party. That's what you call coalition if I. Ai alu lo tangata individually. That's party hopping. Ola vangana o le join party. Tola o kongeki o le party te joining the party na. E whamasino pere atunu. O mātou, mātou te matai tūre lei, tilo le lei vai leina. But because they are not resting, lau sao noa. E ia isi la sanga, good luck. Good luck. Oh, ena whatua na le la. A fi wha malmalama mai tū la whono tuala, alu whamsinonga. E rei whaia ise whamsinonga i tonu i le fale pale mene o le whai atu le whai unga ale Fofoga Fetalai e le talia aisea e le ise mei lalo le wha vai e vese le Fofoga Fetalai. To follow up kwa ngai o kiri maua na ise fina ngalo ki mai tai pale mia o la kikilo sisia wala nita o poles nai ai. Well then let's wait and see pole ala le ngai ngale mai tai pale mia mal malo le la mama ko ye mangame. Ese be mapere o popole a fo ye pole al so lang ho ye wai la fai nga venga speaker la ko ese ka ko makai kula pole nga ngan malo la wa umanga mai ele advice ala Tony Chano ele ma fai nga file bele ka manga o la ko they cannot do it in parliament, so let's wait and see popela me la o ave le langi pe awai pawang yo le malo le Pacifica ma le lalo langi ako i le kabilinga o anga portisia e fatanga ko vai en menen tu puni so le fa vai ai oi for que me fez paroca ai ko ku o malo so le fa vai ya eu tato ni va pe ya va ko le fio ko kai Ya, langi. Paman la fionga le tai o le ase what's the worst scenario pe tu la I mail tu langa le solitu ya le kabineta solitu ya le HRPP le to fo il parliament ala to a yanga bengal parliament what's the worst scenario no tu la mai Ya, o lo ile to luatanga te talo le fono. Talo le Fofoga Fetalai to talo le parmi le fono. Si le fia le Fofoga Fetalai o tau nei nga luenga a pare mene li poti ma me uma va pena fatu langa le sketch o le fono tau zanga toa. And we already did that. E lopo a felis fono. When is our next meeting? Pa pena foi la le pandemia. E o ninga. Na le speaker na te samania umatanga te me le fono. So the speaker has the full authority to summon everyone. I te me mana o le speaker. O lo le saula le fono. Pato, ia o malo moe. Le se mea tu tala loa me na tatu fa vai mal tatu tu la fontu mau lo manino lava atalo le fono e mena e fai Levana e sa fa ile no fo le Fofoga Fetalai.
mai le teimi na e sui fong fetalai ai se o ina e pale atu i le fong fetalai. O lewa e sauno ne ai vaenga e mafua anga i lalo tu la fono. E wha se e ai ma wha muta i le fong fetalai. A o le fui te sauno mai, e matua le ai ma se, le fautuanga loia sidi, e matua le ai ma se ai inga i lalo le wha vai, e ma whai ai se tūlanga wha pe se lafo. Ona wha muta le ngā luenga le fong fetalai, ma le sui fong fetalai. O lo visira, ai se a. Ai se a wa tūtasi ai wha pea le tofinga fong fetalai, e le ma whai ona ave ese i lalo ai inga o le wha vai. Ai o le sui whai pule, sa whiriwhiria mai, e tangata o le sui o le itu malo. Ia, o te loa, e le lei lava lau sisila le wha vai o tanga vaia. Te loa e tauna e sisila, I will give you the clause of our discussion. Te o levo il wha vai te mwhinta ta koufu whatasi ai. Nā tolu a vai ngane no watua, e whiri rao le whonga petalai, ina wa uma malwhai ngā pālo te se tangata wau tasi. E whatau tolo, lana ngā luenga nā mo le lima tau sanga atoa. Pāua awala e mawhaina vesa i lena o whamatala atua. Mua ua ngase pe mai polasi stulanga. Lona lua o le tūlanga ua vese, lona tofi ua veia ma le tūlanga Family Star. Pe whape ua vese ia le. Ia malon tō, wha vai mai. Pāua na o awala la ia. E mawhaina lo e se speaker. A le asa ua a uri pe a whai e aria ni mai se tūlanga ua furisia sui mamalu o le pālemene i le lātou mātau. Wa leo nga tasi le futia ma le umele le whātinonga o le tiutia o le fong fetalai. Ona ua pito tasi po ua whaitua. A fo ilo te whatu e te sira le whapai. There is nothing in there that's allowed there. Wa e fo le tūlanga o le whai tete, mo le fursia. E lo se me whape sa kiwa atoa. E le fursia e whai me leanga. E fursia la matia i whai unga i whai. A le mele tu lai nei, watua ia le whonga fetalai, whapeu whatu pito, pe whatu au. Ona whaile o tūranga lena tau maso mai nei ton. E leo whatanga i lalo le whaavai, on malotu tōtasi. Ona mai se lafo whapena i ton. O le speaker, o le gateway na o le mainga umo lafo. Whether it's a government lafo or private lafo, this is how to accept it. E leo whatanga mai fo i lalo le tū lafo na tū mau ia i ingo me tau lafo whapea. Material speaker. Tate fesiri mo mua the most superior tulafono. O tulafono whawai. E rei so na whaia wala tato mātuan mele. Ai sea, lango i o le tumutumunga le nai o mai il pare bia markape, neta male malo. Tu lou lava la upure la whaiatu. O pawa uma lairi a ao le malo. It's vested to the speaker. O malo si anga lai le ao le malo. O leo a mene no fōle. Ia ia mea la iti e la ilungo le tō ina no te whatonu ai mea sa ingingo tū la whono mai si mea. But the power of the head of state, e a vai ele, o le whatum tu mungo o le assembly, legislative assembly o Samoa. O le malo. A le speaker la lea e whai ma tangata o whafoifoina, uma me uma. E wha longo iai le executive, prime minister, cabinet, members of parliament, and the speaker. O le permanent na, o le al malo. Ina se e malole lalo. E to ina le whasosoanga umale. Whawhaingo le whanu. Sa whasiringia lava e le tamai tei pālemia. A fianga o le whonga fetalai le tala no ina o le lafo le whātua ina lau tau pāti whaupu whai. Ona e iai o nā ia whete nai. Lea na saini le tusi. Na wha muta ai ma wha te ai se siwa i lātou to ono. Saini e ma sui whonga fetalai o ila le sa whasiringia e le tamai tei pālemia. A ia whete nai. Wa whainga tai. Ona lue le mata upu lea. Tu ina tuai le lātou lafo. Ina ia whaamuta lo, wale tu e whaatua tuai na lātou whonga fetalai. Ua e sila tanga vaia i le whamaoni te le o le taunu unga le whonga fetalai. Nā watu mato whai unga na le whonga fetalai. Ta o tuai tanga te ua te tuli to ono. Lalta la speaker. E re maia i tō mta upu whapati. Na whai se whai unga le whonga fetalai tono le parliament. Up till now, there was no speech about it. Melana anafa pe failimena, melana ta ola yaftu na tu ito tu o. But remember, the speaker and the deputy speaker are members of our party.
Ele mawhai na whasioti ro la ia te tau. O la ua, o sui na pālota mai il fast. Ma sui o lai tu malo, mo le pati. Ele mawhai o na o loi tūlanga o le la tau veno la tiute ma ia malo lo o lu ele se rua ia nka upu lea e. Lango lea ke rua o a o al teimi e vai lua ele poda o le Fofoga Fetalai ma le vanga whau foi. Ai wai vel whama o le whama o ninga leo lau tala. Ele ia mai a speaker ta upu le mātou te whi nau atuai. Whawhena whaile mea le speaker. Tala le Fofoga Fetalai le mātou stai ei. Ele ia mai a tātou me vāinga whai tonu i. You are all parliamentarians. And you are all leipo lalo lau vāinga o tō umo. Kulau lava whamauninga o le tuangai ma le tu o malo. A o lau tau lafo le whātu tuaina, na watu le tau pāti whaupu whai. Le ana fisiri e le pāle mia, ai se au tau e mai le lafo, ua umana whai e le whai unga le mauta. E leo se a iawhite na ila na le Fofoga Fetalai, wana talia lau tau lafo le whātu tuaina, mai te tonu lo tau whale o le pāti whaupu whai. Le ua watu tonu le pāle mene, a ua umana whai unga e lesi lafo. Ia, so whamamla matu whamta upu lea. E le aise tū la whono al pāre meni. E tapu wai le mene nei pefia ni lafo re no confident. E pule al tangata ia pefia mea pe awhai o le leid wha maupopoina, ma a tolon ta penanga, ma iai le tūlanga e mau tū mau mo lea vatu. Nā le maule na matoa vea. Minority government. E le a toa al whainu mele, whai e se malo. That was the biggest ruling na whai, o le tali o le matou mau. O le mele, ma le matou mau voi o tangawi. E rei mono mono ai tua. Ana sa whafonga le sona watu, e le mori mau le chapipi. There will be a time. We are preparing a vote of no confidence when the time is right to present. Ai pe no wham talatu. E momono atu, e tu atu se matou mau te tonu le mtau. There will be a time. Maybe it happened on this meeting, but next meeting. Awa ta'atia I pepa o le ngaluenga. A se whai momo mea. O le tali lau le fesiri. E le ai se whaatapula aina. E a ta pena le lei. O le ale mau o le vote of no confidence le chapipi. O mato me umalava lau o mai kopi atu e vatu whau le lato mau. E le ai ma se mea tasi e ta uai o se lato ta penanga. Nothing. It's all about fast problem. It's all about fast e senga lea o tupu. A se upo lato tu la le minority mana me, le ai se mea. Nana whai mai a o tuturi fia me, wa le a toa whai numela, wa tuturi ma le fast. That tells you. Al matou mau. Le o tō whaavofonga I sang noa ngā e na momori le mau. Matou atu ngā lunga I le matou taitai. Le sa vea matou taitai. E sa tō whafonga e le ngate e tau, pola, tō lupe, ia leota. O matou ngā tunga lunga. That's why we decided e avele mau e whaari le tunu o matou atu ngā lunga. Na mawala wano male I sui palemia mai sono finangalo le mata upu. O le mana o tuala ia whaavano lo le Fofoga Fetalai no na foa. Fatua mai alfele felo inga mtuila ipa. O le mana o tuila ipa. Ia whaamawai lo le Fofoga Fetalai o no lewa ye le masalo. Le ala tō whautuanga I le Fofoga Fetalai. O le matou tere tunu. O la lapa sanga tonu le Fofoga Fetalai I lana ngā luenga. O tau sila I sauni ngā tuila epa na whai isi Fofoga Fetalai momo. Have you examined that? Yeah, I don't see fear. He controls everybody. Te musu ta watu I. Me ane whapewa ti ngasi fina ngalo e ta mama tuo malo lo. Manu malo mal tofi o Fofoga Fetalai. Ioe. I'll speak alaba ia pe na ma pefu wai fo telo time. I stand on my grounds. I was the speaker of Fala. So if I almetam fai. Al matau tu alalo le Fofoga Fetalai. Ie onu sai. Mai whapalpale, ma tū I le tuol tapa sao, tia ngai o e ma le tau tainga o le whono o le parme. O lau sili, tatai whono, si whautuanga le Fofoga Fetalai. O le si whautuanga le Fofoga Fetalai ta saunga ai, ka whauwhai. Ale vai lang tuspaia. O tuspaia le Fofoga Fetalai, o le tusi tu la whono whabai. Rono winga, o le me whai mai whabai, o le me nai tau tuspa le Fofoga Fetalai.
ai lo fai mai o fa vai le ai yo le si vai lo lo wingo o le fa vai o le lima tai tak ni le na o le fofta lai man pan men ato sa